S20 Ultra je jedan od najočekivanijih mobitela u 2020. Stigao nam je dok smo svi bili doma i pretpostavljam da ga niste mogli vidjeti nikako u trgovinama, jedino na fotkama i na videu, zato ću se potruditi u ovom videu što bolje vam pokazati kako me dojmio S20 Ultra. Sporedi HR. S20 Ultra je dosta ovako izdužen po visini, što nisam zapravo primijetio ni na jednoj video recenziji, ne znam jeste li vi to vidjeli, i u ruci se osjeti da je dosta teži od prethodnog S10 Plus. Uglavnom, zato što je izdužen po visini, lakše ga je ovako držati u ruci i koristiti sve funkcije. Isprijeda i straga je staklo, što bi trebalo govoriti koliko je kvalitetno izrađen, a straga strši ovaj okvir s kamerama koji bi trebao govoriti koliko su zapravo kamere moćne. Sviđa mi se kako je ovaj rub izveden sa kromiranim detaljem. Sve tipke su dobro raspoređene na dohvat mojih malo većih prstiju. Ako imate ruku standardne, manje od moje veličine, možda će vam S20 Ultra biti prevelik. Zato imate izbor više modela S20, S20 Plus, S20 Ultra. Meni su tipke malo nezgrapne, no i dalje kad bi kupovao za S20 Ultra. Ekran izgleda kao da gotovo nema rubova i apsolutno je nevjerojatno kako su uspjeli ugraditi gotovo 7-inčnu dijagonalu u ovu veličinu. Sjetimo se da je donedavno 7-inčni bio tablet. Samsung je ovdje ugradio 60 i 120 Hz osvježavanje zaslona. 120 Hz znači da kod brzog scrollanja će sve biti nekako glađe, s tim da tada se mijenja rezolucija, ali golim okom se to zapravo i ne vidi. Boje izgledaju prekrasno na ovom zaslonu i svjetlina vani na direktnom suncu je jako dobra. To je uvijek bilo tako na Samsung mobitelima. Osjećaj korištenja Androida 10 na ovom mobitelu je kao i na svakom Samsungu, uz razliku što ovdje imate puno veću rezoluciju, pa onda sve izgleda nekako preglednije i manje. Utrka za najboljim kamerama se sve više užurbava na top modelima i već je standardno da najbolji modeli imaju po 4 kamere. U praksi, pored vrhunske kvalitete fotografija, dobivate i ogroman zoom, čime su mobiteli sada potpuno ubili kompaktne fotoaparate. Ako volite putovati, bilježite trenutke s obitelji, S20 Ultra će vam dati stvarno fenomenalne fotke. Uz to možete snimati 8K video, što je nevjerojatno velika rezolucija. Tehnički, S20 Ultra je iznimno nabrijan. Sve to podržava baterija ogromnog kapaciteta. Na kraju, S20 je najnapredniji i najskuplji mobitel trenutno na tržištu. Nakrcan je stvarno funkcijama koje vjerojatno nema ni vaš kompjuter. Ultra moćan mobitel za sve one kojima ne treba najjači, najskuplji stroj na tržištu. Mislim da će im dovoljno biti dobar S20 i S20 Plus. I to je sve od mene, nadam se da vam se svidjela recenzija i vidimo se u nekom drugom videu. Bok!